New Trap Integrated Territorial Organization mendaga janmit Jingthoh ding ka arphau sang tarik nailar araja arphau lai kalalet banwa ya ke Jingthoh haki Dukan di semen jongka company Topcem ki badan hakeleng kanong ba Shillong kani ke jinglet wa ya ke Jingthoh kalong kum kadak ke jing persha jongka seng ya ke jinglet jongki barjala ki balakan shot bat pensiet ya ki pulit ya ke jing persha ki pait ba haka public hearing kebalalong haka arphau sau tarik hathang sai ka Hito kala tho hakak tin nongwei kabaong boycott Topcem cement nalor kiwei. Alang na. Oi, amto lang ito nilang tama. Alang na po ni na. Video ang taba. Pital weh. So from today onwards, okay, boycott all the Topcem and take okay. Topcem we don't even need. Tentang daya ya simpan return back. Yeah, return it back. Yesterday also news. You see the barbaric act of that guy over there from Topcem, and even the police also they hit the woman. Sudah poi lu tak sakang ni Dukan. Lada jauh pun poi semen ni ya. Dukan nak sakang tak. Tang poi tutup semen nak sakang Dukan. Only ang dalap hang tanah palang after we hadin berada ya karan lada ka Topcem kan sangat na expansion jangka Topcem bakal ada sangat ka expansion jangka tempat kalau alam ban lada ki